Guys, welcome back. Today we're going to learn some new Afrikaans words. We're going to learn begin en eindklanke, which means the beginning and the end sounds of the words. Welkom terug, maats. Vandag gaan ons leer van begin en eindklanke. Met ander woorde, die klank waarmee 'n woord begin of eindig. Goed, maats, wat is die beginklank van die woord hen? Now, what is the beginning sound of the word hen? Jy's reg, vir hen. Wat is die beginklank van ys? Ja, y vir ys. Guys, what is the beginning sound of bal? Yes, it's b vir bal. Goed, waarmee begin kat? K vir kat. Waarmee begin vis? Ja, vir vis. What sound does gom start with? Vir gom. Kos. K vir kos. Man. Ja, vir man. Das. D vir das. Waarmee begin ink? A vir ink. Yes, you are correct. Well done, guys. Baie mooi, maats. Ons gaan nou die eindklanke doen. Dit is die klankie waarmee die woord eindig. That is the sound that the word ends with. So kyk nou mooi of jy dit kan regkry. Let's see if you can do it this time. Wat is die eindklank van oud? Ja, dit eindig met 'n d. Kar. Ja, dit is 'n r. Waarmee eindig lag? Dit eindig met 'n g. What is the end sound of tak? Yes, k is correct. Pan. Ja, dis 'n n. Bed. That's right, it is a d. Vis.
S is reg. Kat. You are right, it is t. What is the end sound of kos? Yes, it's the s sound. Son. Ja, n is korrek. 5. Ja, dit is die kerretjie F. Goed, maats, well done, guys. Ek gaan vir jou 'n klankie wys en jy sê dit so gou as moontlik. I'm going to show you a sound and you're going to say it as quick as possible. Are you ready? Here we go. Kom ons gaan bietjie vinniger. Let's go faster. Maats, ek hoop julle ken julle klankies, maar ons gaan gou-gou weer deur hulle gaan as jy hulle dalk vergeet het. Well done everybody, I hope you know your sounds, but in case you don't, let's just go over them again. Now repeat each sound after me. F, H, H, Ja, K, L, M, N, A, O, A, R, T, S, V, P, D, B, E, I. Baie mooi maats, ek is so trots op julle. Ek hoop julle ken nou julle begin en eindklanke. Well done everybody, I'm sure you know your beginning and your end sounds in Afrikaans. Thank you for watching and be on the lookout for my next video so you can learn more Afrikaans. Baie dankie maats dat julle mooi saamgewerk het. Kyk uit vir my volgende video. And don't forget to like, share and to subscribe to my channel. Until next time guys, take care, be warm, listen to mommy and daddy and your teacher and please be safe. Dankie maats, wees veilig, totsiens.